Yo men, wè ti fòm men, yè chwa se krasè man zè men. Yeah men, de gen plan pou ti fòm sa an pilo men, ban sa pasi mba met men sou li nou men. Mon chè, kwa se yon si kwa sa baz, mba bon manti men, mba la kalavel, manjel, ndepli men. A mwen jeti baz, kasi mwen kase sa plat. Ou mwen banan bay sa, misi jen jan wè degaj nou. Ou kon mse yo men, ou kon mwen leg l'eglize a. As ba yo men. Non, ou kon mise kon ya mise pral mari, li gon ti fòm kap jere la, va ka fòm pil de jod, e pa fote men. Mon chè, ou kon problem men. Se problem ti pasi ya ou toujou al jere men. Banan bay sa men, met jen jan sou. Ki pe mise men, Je nek sa ou chitan la, pa gen lot parol pou ya pale, parol fam pou ya pale. Bon fon rentre yade. Ouais, fòm mesdames kon ya mise, mesdames, fòm son wè ta problem nou. Chè kon fè tout plan gen ou. Mse, jen ou vini kon sa na pren ou frem. Sa ka fet la, mese, sa ka fet la. Nou pose la, Pose. On a ben joy la, E pa nou pe mese, e pa nou va pale. Ah, jem dewe nou la, nou pa ka pale lot parol la ke ba e fam. Alors. Ale, mwen kade depi ou gouf. Gason chita e pa ka pale lot parol ba. Pa chache konen. Ah, mese, an kite ba e fam la, mese. An entre nan blag. Mese, ki pi bel feeling nou prenen vini? Ah, Jésus kon. Mwen pi bel feeling nan la vi mwen, se yo ti gem mwen. Mwen pou pi bel feeling nan la vi men, se lwa mache avet ou li men, pou tout je fikse sou men. Mon chè, pi bel feeling, mwen frem, se len da fè jwet maman papa, len te piti. Bon, togen, se yon mek vina pou sa, ki bel feeling vwene la vou frem? Ah, mon chè, se mdou pap krem. Di nou li, ki sa liye? Bon mdi nou pap krem, mese. Sa liye frem? Nou pre? Yes. Mese, pi bel feeling mpren mreme le map kaka. Koman fè yo le wap kaka men? Yo, lop kaka batnem kaka ge pou soti an sagesse nan boudoy, ba normal net. Oh, bwale se. Baka bon vre. Damn man. Oh, san fe la mese, ban ale. Nge feeling toujou, Yeah.